mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje guhindura isura. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatsindiwe hafi ya Rubaya, ariko mu gihe zahungaga zirashinjwa gutwika inzu z'abaturage zibasigira ububabare n'ubwoba bukomeye. Muri ako kanya kandi umwe mu bayobozi bakuru ba FDLR Colonel Ukwishaka uzwi nka Mwene Sirake biravuga ko yiciwe ku rugamba, ariko si ibyo gusa, imirwano mishya, ibitero bya drones n'amakuru y'ishyingurwa ry'ibanga rya bamwe mu bayobozi byose birerekana ko hari impinduka zikomeye ziri kuba ku rugamba rwa Masisi. Si ibyo gusa kandi kuko imirwano mishya yakomeje kuri wa gatanu hafi ya Nyabiondo, aho drones n'intwaro ziremereye zakoreshejwe, hakaba hakomerekeye abaturage benshi b'abasivile. Ese mu by'ukuri niki kiri kuba hafi ya Rubaya? Twese cyane rero ku buryo burambuye muri aya makuru yo muri iki gitondo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakwituye hafi ya Rubaya zitwika inzu z'abaturage. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ingabo za leta zatsinduye mu gace ka Kawere hafi ya centre ya Rubaya zitwika inzu z'abaturage. Kawere iherereye muri sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu icumu uvuye muri Rubaya. Igice gikungahaye ku mabuye y'agaciro ya Kolta. Kuwa 26 Gashyantare 2026 AFC M23 yakuye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe ya Wazalendo muri Kawere ifata miri bamwe mu barwanyi bo ku ruhande rwa leta mu gihe bageragezaga guhunga. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ubwo abasirikare cyangwa abarwanyi bo ku ruhande rwa leta bahungaga batwitse inzu nyinshi z'abaturage zigamije kubatera ubwoba no kubabaza. Kanyuka yagize ati, mbere yuko bava muri Kawere muri teritwari ya Masisi ahagana saa 9 z'umugoroba kwa 26 Gashyantare 2026 mu cyo bita mu buryo butari bwo le prix stratégique, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryatwitse ku bwinshi inzu z'abaturage n'imitungo by'abasivile bibatera ubwoba n'ububabare. AFC M23 yasobanuye ko abafashwe miri bavuze ko abayobozi babo barimo uwitwa Mutayomba aribo batanze amabwiriza yo gutwika umudugudu wose, ibishimangira ko iki gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyari cyateguwe. Ibice bikikije Rubaya bimaze iminsi biberamo imirwano ikomeye. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri kwifashisha intwaro ziremereye na drones abo muri Wazalendo bakarwanira ku butaka. Nukuvuga ngo ingabo za FARDC zikoresha indege z'intambara za drones mu gihe Wazalendo bo bari guhita bataka ku butaka. N'ibitero biri kugendera icyarimwe. Intego rero nuko bashaka kwisubiza iki gice kigenzurwa na AFC M23 kuva muri Gicurasi 2024. AFC M23 yamenyesheje abanyekongo n'umuryango mpuzamahanga ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge ikenyegeza intambara ishyira ubuzima bw'abaturage mu kaga kurushaho. Mu yandi makuru, dore igihombo gikomeye kuri FDLR na FARDC. Amakuru avuga ko ingabo z'umutwe wa AFC M23 zishe Colonel Ukwishaka Nouvelle, wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa FDLR. Colonel Ukwishaka waruzwi nka Mwene Sirake yarasanzwe ashinzwe igenamigambi muri FDLR. Amakuru avuga ko Ukwishaka yiciwe muri teritwari ya Masisi, akaba hakomeje kubera imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa ribamo FDLR, akaba yicanwe n'abandi barwanyi ba FDLR. Ifoto y'umurambo w'uyu mugabo ikaba agaramye n'imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47, ikaba ikomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ya WhatsApp ndetse n'izindi nkoranyambaga zitandukanye, ubwo turavuga Twitter ndetse n'ahandi umuntu ashobora kuba yashyira amafoto ameze kuriya. No kuvuga ngo bari bamumenye umutwe ubona ko ubwonko buri kugaragara, bamwishe nabo uyu colonel wa FDLR. Haravugwa kandi imirwano ikomeye yatangiye mu gitondo cyo kuri wa gatanu tariki 27 Gashyantare 2026 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yahuje abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za Kongo ziri gufashwa n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Kinyumba hafi ya centre ya Nyabiondo. Guhera mu gitondo hari kumvikana amasasu menshi mu nkengero za Nyabiondo. Hari imirwano hagati ya M23 n'ihuriro rya FARDC Wazalendo Ikinyumba muri teritwari Masisi, muri teritwari ya Masisi. Uyu ni umuturage wo muri ako gace utifuje ko amazina ye atangazwa.
iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post iravuga ko igisirikare cya leta cyazindutse gitera ibisasu muri ako gace gikoresheje drones, nibura abasivili babiri bakomeretse mu gace ka Isiro. Igitero cyateye ubwoba mu baturage babo. Iyi mirwano mishya iravugwa mu gihe indi mirwano yabereye mu midugudu myinshi yo mu mirenge ya Katoyi na Osobanyungu, aho igisirikare cya Kongo gifatanyije na Wazalendo cyari cyagabye ibitero ku birindiro bya M23. Mu yandi makuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma yamaze gushyingurwa mu mashyamba yo muri Masisi, mu gihe abakunzi be bari biteze ko ashobora gushyingurwa mu cyubahiro. Biravugwa ko Ngoma yashyinguwe kwa gatatu w'iki cyumweru nyuma y'umunsi umwe yiciwe mu gitero cya drone cyagabwe muri territoire ya Masisi. Umunyamakuru Pelo Ruwara, umunyamakuru ubarizwa i Burayi, akaba ari umunyamakuru ukunda gutangaza amakuru kuri Tshisekedi Tshilombo, by'umwihariko ku makuru atari meza kuri uyu Tshilombo n'umuryango we. Uyu munyamakuru Pelo Ruwara abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko bitandukanye n'amakuru yavugaga ko umurambo wa Colonel Wiringoma wagombaga kugarurwa i Goma. Amakuru aravuga ko ngo yashyinguwe nta cyubahiro na gito ahawe kandi mu ibanga rikomeye kuri uyu wa gatatu mu ishyamba riri hafi ya Rubaya. Mbibutse ko amakuru twakeshaga Reuters yavugaga ko umurambo wa Wiringoma ndetse n'abandi bapfanye bari bari kumwe, kuko icyo gihe Reuters yavugaga abagera ku 9 ngo wari wagejejwe i Goma, ariko Pelo Ruwara we akabazanye amakuru ye. Kubanga amakuru ya Pelo Ruwara ntawayizera, ariko ni ngombwa ko tubabwira amakuru agezweho buruko tugiye tuyabona. Amakuru yuko Wiringoma ngo yashyinguye mu ibanga aje nyuma yuko kuva yapfa AFC M23 yakomeje kurucika rumira, kuko nta tangazo ryashyizwe ahagaragara cyangwa ubutumwa bwihanganisha umuryango we n'ubumuha icyubahiro yigeze ishyira hanze cyangwa ngishyire ku mugaragaro ibijyanye n'ayo makuru. Pelo Ruwara avuga ko ku ruhande rwa AFC M23 hari abagerageza kugabanya uburemere bw'ikibazo, aho bamwe bavuga ko Wiringoma yari umusirikare yari yararahiriye igihugu kandi yapfiriye ku rugamba. Uyu munyamakuru icyakora avuga ko nubwo Ngoma yari umusirikare, ukuri ari uko atari umusirikare usanzwe. Yunzemo ati gushyingura umurambo we mu buryo bwihuse kandi utagira icyubahiro bituma bamwe bakeka ko uwo mutwe washakaga guhita usibanganya ibimenyetso, bikongera imbaraga kubavuga ko ashobora kuba yarishwe mu gikorwa cyo kumukuraho cyabereye imbere muri AFC M23, aho kuba yaraguye mu gitero cya drone za Felix Tshisekedi, aho rwose yaba akoze ibara rikomeye cyane Pelo Ruwara, kuko mu by'ukuri ibijyanye n'urupfu rwa Wiringoma na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigambye igitero cyapfiremo uyu mugabo, nubwo nyuma y'iminota mike basize hanze iryo tangazo byese bitangazwa ko uko byagenda kose bahise basiba iryo tangazo. Abantu bakibaza bati kubera iki basibye iri tangazo. Ni ibintu rero bikomeye cyane, aho abantu bakomeje kwibaza bati ese uyu Colonel Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yarapfuye koko cyangwa amakuru ahari nuko ashobora kuba ari na muzima? Bijyanye n'amakuru ngiye kuguha nayo twabonye ari gucaca ku nkoranyambaga, bavuze ngo nyuma yuko hasakaye amakuru avuga ko Lieutenant Colonel Wiringoma yarashwe na drone akitaba Imana, kugeza uyu munsi nta muyobozi cyangwa urwego rwa AFC M23 ruragira icyo rubivugaho. Isi ikomeje kwibaza niba koko byaba ari ukuri. Igitangaje, umugore wa Lieutenant Colonel Wiringoma yarayatangaje amakuru ateza urujijo, aho yasohoye video avuga kuri leta ya Kinshasa kandi bigaragara ko nta gahinda yaba afite ko gupfusha umugabo, maze arenzaho amagambo yandika ati le chouchou du peuple est vivant. Mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo umukunzi w'abaturage ni muzima. Umuntu yakibaza ngo ese we yaba ari muzima? Reka tubiha amaso dutegereze turebe uko bizagenda. Ngira ngo akavideo nabahaye ku munsi w'ejo bundi nimugoroba niko uyu damu yari ari kuvugamo amagambo abwira bariya bikinshasa uburyo ngo bamwita umunyarwanda, akavuga uburyo ari umukongomani. Ariko igihari ubutumwa yanditse, kuko iriya video nayibonye iri gucacara ku nkoranyambaga y'uriya mugore, ubutumwa yanditseho ntabwo nari nabonye, ni uvuga ngo umukunzi w'abaturage ni muzima.
bishatse kuvuga ko we yasaga nkaho ari gushyira abantu mu rujijo, abantu bakibaza bati bimeze bite, reka dutegereze tumenye ibya Wiringoma. Ibinyamakuru byose byarabyemeje ko yapfuye, ariko kijyanye no kumushyingura ndetse no gutangaza ibijyanye n'urupfu rwe gikomeje kuba urujijo. Twabihanga amaso nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.